Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go musielele le Mphoteme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube go bose go le mmogo ka tshedimosetso. Bona gona le o drupe ntho ya ka ke le wile kwani hela tsotlhe dilo di bule le metšhini ya go sa tlhola o bereka. Tse di kwa setlhoe mo dikganyeng tsa rona maitseboeng ano solofela go utlwa fa gareng ga tse dingwe fa mafaratlhatlha a o netseng a kgeleloleswe a kailwe a ka tswa e le bothata jo bo bakang merwalelo ka toropokgolo ya Bloemfontein. I believe there is a very serious narrative focused on either destroying me or something. Rakgwebo wa Northwest Brown Mogotsi o solofetse go tlhagelela fa pele ga kgotlatshekelo ya magistrata wa Johannesburg ka moso. During his short stint as Premier of the Northwest, he put forth strong good governance practices centered on ethical leadership. Melaetsa ya matshediso e tswelela go ka thologela go ba lelapa ditsala ga mmogo le badirammogo ba tonakgolo ya maloba ya Northwest Bushi Mape. Mogaetsho madume tsa segonjono re di simolola ka gore puso e tla loga leano la go ka tlhalosa gore e ka thusa jang diporofense di le 6 tse di padimusweng ke merarela fa e sa le mo nakong e fetileng. Mme ga jaane padimtswe ke maemo a neng a le kotsi a bosa a kopanetsweng tona ya dipuso selegae Nkosi Tlhabisa e tla be le modulasetulo wa komiti ya mafapha le ditheo tsa puso e malebana le tsamaiso ya matlhotlapele. Komiti eno ya akaretsa ditona le botonakgolo ba diporofense tse di amegileng bommeiara le baitsenape go tswa ko lephateng la ditirelo tsa bosa. Mo go tse dingwe dipula tse di maatla tsa go sa le gale tse di bakileng merwalelo ka kwa metseng mengwe ya Free State. Mafaratlhatlha a o netseng a kgeleloleswe a kailwe a tswela pele ke bothata jo leng gore bo baka merwalelo eno. Moagi wa penšene wa kwa toropong ya Bloemfontein e leng Keneilwe Mokonyane a re kgang ya merwalela e simolotse go dira dingwaga di ka nna 20 tse di fetileng. Leqheku le dilemo tse 70 le metso e mene Keneilwe Mokanyane o re e sale a tobana le dikgohola lapeng la hae ho tloha ka selemo sa 2007. Mokanyane o re nako le nako ha pula ena haholo jarete hae e tlala metsi haholo ho metsi a qetelang a kena ka tlung mme a senya thepa ya hae ya ka tlung le dintho tse ding. O re mehato eo masepala e kileng ya enka ka pele ha ya ka ya thusa ho emisa dikgohola. Baahi ba re majwe a ile a lahlelwa pela sebaka seo ho leka ho fetola tsela eo metsi a phallang ka yona. Empa bothata bo ntse bo tswella pele. Ha metsi a tlhaga ka mo kaskontirisele a tlhagella ka gona le sloto mo ha sloto se tletse a tlalla ka rona ka leswa metsi a ba tsa tlalana Mo kansela ga ena o ya itse bataba e ba itse ba re bona ba la tlhala ba tsa ba ha di food parcel ke la re batle di food parcel re batla go reka bona gona le o drupe ntho ya ka ke le wile kwani hela tsotlhe dilo di bule le metšhini ya go sa tlhola o bereka. Mokgatlo wa Red Cross Society o re dibaka tse itseng Bloemfontein di se di tsejwa e le dibaka tse kotsing ya dikgohola. Re tla re thusa ka ho etloetsa assessment re bona gore nang kgone gore ka motlosa jwang re mise sebakeng se loreng se hantla ka dula ka go sona hobane metsi a tla ba le mangata ka tlung. South African Local Government Association e re bommasepala ba tshwanetse ho beha ka sehlohong ditukiso tsa meralo ya motheo le maano a ikgethang bakeng sa ho fokotsa dikotsi tsa dikgohola. Le lengwe le rena le lona ke le re le bitsang climate change support program. Yona programa e thusha bommasepala ka tsebo ya technical expertise. Masepala o re dihlopha tsa boenjinere di ka thusa ho tataisa metsi hore a tlohe dibakeng tsa bodulo tse amileng moo ho kgonehang. Ho sa le jwalo baahi ba ntse ba kopa thuso e potlakileng ha maano a dipula a ntse a tswela pele dikarolong tse fapaneng tsa province. Lebohang Motshweneng, SABC News, Bloemfontein. Re sa le fo ba itseanape mo merorong ya loapi ba re maemo a bosa a Afrika Borwa ga a tlhomama le eseng jaaka kgotlelego ya tikologo e baka mogote o tseneletseng mo lefatsheng lobaka lo lolele e tswelela go fetola maemo a loapi. There may be some risks of cyclones starting to move a little bit further south, and instead of
coming across Madagascar and hitting Mozambique, possibly moving a bit further south and hitting South Africa. ba re go tlhatloga ga di-temperature go oketsa bogale jwa maemo a masisi a bosa go akaretsa merwalela komelelo dipula tsa matlakadibe le makhubo a diphefo tse di tsididi thata. This is in fact the least intense climate change is going to be for the rest of our lives. And that is simply because we're still pushing the drivers, the things that are going to make the climate change more over time. Mo bogareng jwa toropo ya Johannesburg, batho ba ba senang magae ba ithutafatsa ka melelo le go ikaega ka mafelo a tletseng phetelela a batho ba ba senang magae go tlapisa tsebe mo masigong a tsididi. Mekgatlo ya mafelo a batho ba ba senang magae ya re maemo a masisi a bosa a tswelela go baya ditheo tsa bone mo kgatelelong jaaka batho ba le bantsi ba kopa dijo, tlhokomelo ya itekanelo le manno. Our shelter can only cater for 360, but we are just funded for a less number and we are seeing a lot of people coming in. Baitsanape ba tsibusa gore phetogo ya loapi ga se fela bothata jwa tikologo mme ke bothata jo bo etegelang jwa loago le setho jo bo amang dinaga tse di sa itsholelang. A homeless person doesn't have the ability to escape weather conditions that are particularly impactful. So particularly colds, events obviously will impact them, but also particularly hot events if you're not able to get into shelter. Jaaka Afrika Borwa le banwe ke maemo a masisi a bosa, baitsanape ba merero ya loapi ba tsibusa gore ntle le tsereganyo e gagametseng le ke monokeng, dinaga tse di sa itsholelang di tla tswelela go utlwalelwa ke manokonoko a maemo a itegetseng a bosa. re bue gape re go amogele mogaetsho mo karolong ya bobedi mme re di tsweletse ka gore melaetsa ya matshediso e tsweletse go ka thologela go ba lelapa ditsala ga mmogo le badiri ba tonakgolo ya maloba ya Northwest Bushi Maape o tlhokafetse kwa bookelong mo Johannesburg maabane bosigo a le dingwaga di le 68 morago go bolwetse jo bokhutshwane. Bushi Maape o belegetswe kwa toropong ya Vryburg mo Northwest ka ngwaga wa 1957. O simolotse dithuto tsa gagwe gone kwa Vryburg pele a di tsweletsa kwa Johannesburg. O ne a di konesetsa kwa sekolong se segolo sa Moroka kwa Thabanchu, morago a ikatisetsa go nna morutabana. Moragonyana Maape o ne a tshwarwa le go romelwa kwa Robben Island ka ntlha ya go diragatsa maitlhomo le maikaelelo a ANC. Ka nako ya fane a le kwa kgolegelong o ne a ithutela grata ya BA in Psychology le Economics le University ya South Africa. A nna le honors degree ya Developmental Studies le ya Economics go tswa kwa University ya Western Cape. Maape e nnile mongwe wa ba le barataro bao ba golotsweng kwa Robben Island morago ga gore puso ya tlhaolele e tseye tshwetso ya gore batshwarwa ba sepolotiki ba gololwe. E ne ya re morago ga go rola tiro ka ntlha ya bogodi o ne a biletswa go tla go nna tonakgolo ya Northwest ka kgwedi ya Phatwe ka 2021. Seemo sa gagwe sa pholo se ne sa koafala ka 2024 mme morago a itokolla mo tirong mme maemo a gagwe a tsewa ke Nonomaloi go nna tonakgolo ya nakwana. O bone la bofelo mo phatlalatseng ka ditlhopho tsa bosetšhaba tsa 2024. Puso ya Northwest ya re Maape o nnile le seabe se segolo mo tsamaisong ya puso ya province. Re Maape ke mongwe wa batho ba e leng gore ba ne ba itlhomile thata kwa pele mo go conceptualizing se se bitswang Accelerated Service Delivery Plan se e leng gore maitlhomo le maikaelelo a yona e ne le go bona gore bomasepala ba dira segolo go jang go direla baagi ba province ya rona ya Northwest. Lekoko la ANC mo provinceng la re dithuto tsa gagwe di tla gopolwa. We derive solace and comfort from his teachings, his wisdom, which we shall carry as the movement going forward in terms of achieving the national democratic revolution. Tsala ya gagwe ya go tloga bonyaneng Mahlomola Kgasu a re Maape o mongoketse mo dipolotiking. A re o tla mo gopola jaaka motho yo neng a ikobile ebile a le botlhale. Ya ke gopole rekoto epe ya go tswa mo tseleng ga gagwe ka gore go mo utlwalela jaaka ne le moithuti yo botlhale. Ne re sala morago tsela eo a itshwereng ka teng. Dithulaganyo tsa phitlho di tla itsisiwe moragonyana beke eno. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng.
Rakgwebo wa Northwest Brown Mogotsi o solofetswe go tlhagelela fa pele ga kgotlatshekelo ya magistrata wa Johannesburg ka moso ka ntlha ya go gataka tsamaiso ya bosiamisi. Seno morago ga go tshwarwa ga gagwe ka Labotlhano. Go tshwarwa ga Mogotsi go golagangwe le magato a maiteko a polao ngogola ka Ngwanatsele kwa Vosloorus. Mogotsi o kaile fa go na le mongwe yo a nang le ka go molaya maiteko a morago a latofadiwang ka go a rulaganya. Puisano ya ntlha ga Brown Mogotsi le bobegadikgang e ne le SABC News. Seno morago ga puo ya mokomishenara wa sepodisi kwa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi le bobegadikgang ka Phukwi ngogola ba mogolaganya le tona ya sepodisi ka nako eo Senzo Mchunu. Mo puisanong eno Mogotsi o tlhagisitse fa botshelo jwa gagwe bo le mo kotsing. I believe there is a very serious narrative focused on either destroy me or something. You know, they also made a documentary about me, how powerful I am and stuff like that. This morning in Mafikeng, they broke into a very small shop that I've rented out. I have evidence. Dikgwedi di le 4 morago ga moo Mogotsi o ne a bega fa a thuntshitswe ko Vosloorus ko Gauteng a tlhalosa fa go na le maiteko a go ka tsaya botshelo jwa gagwe. Ga jaana o latofadiwa ka go tlhama maiteko a polao eo. O tshwerwe ka Labotlhano morago ga go neelana ka bopaki ko komisheneng ya Madlanga. The case emanates from the alleged staging of an attempted assassination on the suspect's life in Vosloorus. Preliminary investigations have revealed that the firearm used in the commission of the crime has also been linked to other serious and violent crimes, including cases of murder and attempted murder. Mmueledi wa gagwe Makau William Sekhaja a re batla neelana ka letlhakore la ga Mogotsi la ditiragalo go kgotlatshekelo go bontsha fa a sena molato. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC. Re boe gape re go amogela mogaetsho mo karolong ya bofelo mme re di tsweletse ka gore mapodisi ya kwa Limpopo a netefaditse fa Nkoko ga mmogo le ntatemogolo wa mosetsanyana wa dingwaga di le 2 yo timetseng Omphile Sithole ba tshwere ka Labotlhano. Omphile o nyeletse mo ntlong ya Nkoko ga mmogo le ntatemogolo wa gagwe fa a ne a robetse kwa motsing wa ga Mabuela kwa ntle ga mokopane mo tsheganong a le matsatsi a le 2. Rremogolo le mmemogolo wa ngwana o monnye Omphile Sithole wa dingwaga tse 2 ba tshwerwe ka Labotlhano morago ga go nyelela ga Omphile kgwedi eno a tlhola malatsi a le 2 e fela rragwe Omphile le balolapa ba re mapodisi a tshwanetse go banaya tshedimosetso e maleba tebang le melato kgatlhanong le bagodi ba le 2. The police came and asked my parents from the community, and the community allowed them to take my parents, but what I've heard from the police, they said they gonna bring them back. Even now, there's nothing. I'm still waiting for my parents. Even now, like now, when I'm waiting like this, I'm still waiting for my parents. What's very moratwaga le mam le kukwa angwana baba jere mo ga Friday, and then bona le kereke mo batla mo maphodisa tla ka re batlile go lo J4 ba le ba ba tšea mo ba re ba ba botšiša dipotšišo gore na botsebotse bo diraetseng gore ngwana a timele. Mapodisi a netefaditse go tshwarwa ga bagodi bano ba latofadiwa ka molato wa go se tlhokomele ngwana. Mokomishenara wa Limpopo Lieutenant General Thembi Kgatebe o gateletse gore mapodisa ba go bokeditse ba nyakišiše ba maitemogelo go tswa segaong sa twantšho ya dikgaruru tša malapa le tšhireletšo ya bana le melato ya thobalano go tswa Mokopane bao ba šomago go bošego le mosegare go latišiša ngwana yo a timetšego. O bošileditše gore re dula re ikgafile go netefatša gore bao ba nago le maikarabelo ba latofatšwa. Bobedi bo solofetse go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa kwa Magolereng ka Mantaga ke Katlego wa dikgang tsa SABC ga Mabuela. Badiri ba ba phepafatsang kwa masepaleng wa selegae wa Ditsobotla kwa Lichtenburg kwa Northwest ba ikwela go mothapi go batlamela ka didiriswa tsa tshireletso. Ba phepafatsa mantle mo matlong a boithusetso a mesima ntle le diaparo tsa tshireletso. Masepala ono o na le kgwetlho e kgolo ya matlole mme puso ya bosetšhaba e ntse tsereganya. Badiri ba le batlhano bao ba ntshang dikgamelo tsa mantle tsatsi le letsatsi. Motsesetoropo wa Tlhabologang gaufi le Colini o santse o dirisa matlwana boithusetso a dikgamelo tseo di tshwanelwang ke go tshololwa. Badiri bano ba dirisa diplastiki go sireletsa matsogo a bona ebile didiriswa tseo ba di dirisang di setse di onetse.
bangwe ba re ga ba ise ba bone dingaka e sale ba dira tiro eno ba re ba amilwe ke malwetse ka ntlha ya fa ba hema monkgo wa kgelelo leswe tsatsi le letsatsi. Tsene ke siame nna mo ba re testile ke ne ke siame ke le clear so ga phakela ke tsoga go tswa madi ka dinko after madi ka dinko go tswa ntwe ka re lefura so ha ke tsebe gore ke ke na le 10 years ke bereka ntse ke kopa PPE mara ba tlo gore ba mfe PPE ya go bereka. Ga ba gare baagi ba re motsi o gorogile gore ba tlamele kwa matlwana boithusetso a tlhomameng. Ka nako nngwe kgwedi fela hela ba sa tle go tsa dibakete mo go rona ene monkgwa teng ga o monate ka gore bana ba bantsi ba lwalwa ke tsone dibakete. Ke ne ke batla gore puso e hedise dibakete tse re di tshela mo jarteng. Re sa le fo masepala wa re o itse ka ga morero ono mme ba samagane le ona. Babereki bao ba dira kwa ntle ga di PPE tse di maleba. Masepala wa selegae wa Ditsobotla o itemogela cash flow problems mme re samagane le go netefatsa gore re isa badiri bao ba batlhano for medical check-ups kwa dingakeng tse re dirisanang mmogo le tsona le gore gape re ba bonela di-PPE tse di maleba tsa bone tsa tiro. Mokgatlho wa badiri ba dimasepala SAMU wa re masepala o tshwanetse wa tsaya tsia molawana wa tshireletso ya badiri mo tirong kgotsa Occupational Health and Safety Act. Mokgatlho wa re fa masepala o ka retelelwa ke go rarabolla morero ono ba tlile go tsaya dikgato go ya pele. Zebulon Maine, SABC News, Colini. Dindilekalo tsa bosigong jono dikgang mothoetso dikgang tsa sepedi di a latela ka mosomo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa go fitlha gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bose gangwe.